Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye mu Burundi. Amakuru aturuka mu Burundi aravuga ko mu buyobozi bukuru bw'iki gihugu hakomeje kuba kutumvikana ku bijyanye n'ingabo iki gihugu cyoreje mu mirwano muri Kongo Kinshasa. Aho Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko gushyigikira ko zikomeza kuhaba mu gihe umugaba mukuru w'ingabo z'Uburundi General Prime Niyongabo na Reverend kuri we mu ishyaka CNDD-FDD bifuza ko zitaha. Aya makuru yatangajwe n'umuryango Focode navuga ko yakuye mu biganiro bagiranye n'abasirikare b'u Burundi bari mu burasirazuba bwa Kongo. Abo basirikare bavuga ko bamaze gutakaza morale kubera ibitero bakomeje guhura nabyo ndetse n'igihe ingabo z'Uburundi zaba zimaze kugira. Focode ivuga ko abasirikare bashima amakuru avuga ko General Prime Niyongabo yabashyigikiye ko ingabo z'Uburundi zikurwa muri Kongo Kinshasa bitewe n'uko ibintu bimeze ku rugamba. Bavuga ko bafite impungenge ko gukomeza koherezwa mu mirwano bishobora kongera igihombo cy'ingabo z'u Burundi. Ku ruhande rwa Reverend Kuriyo umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD Focode ivuga ko nawe yabashyigikiye ko ingabo z'Uburundi ziva muri Kongo Kinshasa ahubwo zigashyirwa mu bikorwa byo kurinda imipaka y'igihugu ngo mu gihe byaba bikenewe zashobora kongera koherezwa mu kindi gihugu gituranye n'u Burundi. Ibi bitandukanye n'uko abasirikare bavuga ko Perezida Ndayishimiye ahagaze. Focode ivuga ko bamwe mu basirikare yavuganye nabo batishimiye imyitwarire ya Perezida Ndayishimiye bakamushinja gushyira imbere amafaranga igihugu gishobora kubona muri iyo ntambara kurusha ubuzima bw'abasirikare bari ku rugamba. Abo basirikare kandi ngo bafite ubwoba bw'ibitero bikomeje kugaba ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. Focode itanga urugero rw'igitero cyo ku itariki 30 Nyakanga cyagabwe ku birindiro bya Bato 33 Tafoke ahitwa Kimete hafi ya Rugezi. Nk'uko Focode bivuga ibyo birindiro byarafashwe, abasirikare bamwe bahunga mu kajagari abandi baburirwa irengero. Muri bo harimo n'umuyobozi w'iyo Bato ushinzwe ibikorwa by'imirwano bivuga ko yongeye kuboneka mu minsi 3. Hari abandi basirikare ngo bakomeje kubura. Focode yavuze ko amasoko yo mu gisirikare avuga ko hagati ya Kamena na Nyakanga umwaka ingabo z'Uburundi zaba zaratakaje abasirikare barenga 100 bishwe abandi benshi bagakomereka. Hari kandi amakuru avuga ko ari Bato yatakaje imbunda zigera kuri 30 kubera ubwoba bw'abasirikare. Imibare n'aya makuru ntibiremezwa ku buryo bwigenga n'ubuyobozi bw'u Burundi cyangwa n'amasoko yigenga. Focode kandi yavuze ko abasirikare yaganira nabo bafite impungenge ko mu gihe hafatwa icyemezo cyo kubakura muri Kongo bashobora kwibasirwa n'ibitero bya drone mu gihe baba bari mu nzira bataha. Ingabo z'Uburundi zimaze igihe ziri mu burasirazuba bwa Kongo zifatanya na FARDC mu mirwano ihanganije ingabo za leta ya Kongo n'imitwe irimo M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Kugeza ubu nta tangazo ry'ubuyobozi bw'u Burundi ryemeza ko General Niyongabo na Ndikuriyo bashyigikiye ku mugaragaro kuvanwa kw'ingabo z'u Burundi muri Kongo cyangwa se ko ari ukutumvikana hagati yabo n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye kuri icyo kibazo. Ubwo kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yanyomoje Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye uheruka gutangaza ko u Rwanda rwasezeranyije Burundi kuba abantu bakekwaho uruhare muri kudeta yapfubye 2015. Perezida Ndayishimiye mu kiganiro n'umuse guha BBC gahuza miryango yavuze ko igihugu cye gitegereje ko u Rwanda rushyira mu bikorwa ibyo rwacyemereye. Yavuze ko ibihugu byombi biheruka kugirana ibiganiro ku kibazo cy'abari abantu mu mezi 6 ashize. Nduhungirehe yabwiye ikinyamakuru The New Times cyo mu Rwanda ko nta biganiro u Rwanda rwagiranye n'u Burundi muri uyu mwaka ku bijyanye n'abo bantu ndetse ko nta masezerano mashya yigeze abaho mu mezi 5 ashize nk'uko Ndayishimiye yabitangaje. Yavuze ko u Rwanda rwatunguwe no kumva amagambo kuko nta biganiro byabaye hagati y'impande zombi kuri icyo kibazo muri uyu mwaka. Ati u Rwanda n'u Burundi baheruka kugirana ibiganiro bifatika 2023 ariko icyo gihe ntibyatanze umusaruro wari witezweho kuko hari ibyo Burundi bwasabwe bitubahirijwe. Nduhungirehe yavuze ko ibyo Ndayishimiye avuga ko u Rwanda rwasezeranyije Burundi mu mezi 6 ashize gutanga abakekwaho kudeta 2015 bidahuye n'ukuri kubyaye n'ibiganiro byabaye hagati y'ibihugu byombi. Ati twatangajwe no kumva Perezida Ndayishimiye avugira kuri BBC gahuza miryango ko mu mezi 6 ashize twagiranye ibiganiro. Byaradutangaje cyane ko nta biganiro byabaye umwaka n'u Burundi kandi nta biganiro byabaye kuri iki kibazo cy'abantu bakekwaho kudeta. Yongeyeho ko ibiganiro bya nyuma byabaye mu kubuza byibanze ku ngaruka zifatwa n'imijyi wa Uvira no ku bihugu byombi byahoshe umwuka mubi wari watangiye gututumba. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi umaze imyaka uri mu bibazo aho ibihugu byombi byagiye bishinjanya ibikorwa bibangamira umutekano w'ibindi. Mu gihe Burundi bushinja u Rwanda gutera inkunga imitwe irwanya ubutegetsi bwa Bujumbura by'umwihariko uwa Red Tabara, Kigali yagiye ishinja Burundi gukorana n'abarwanyi ba FDLR n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo Nduhungirehe yatangaje bishimangira ko nubwo ari intambwe zagiye zikorwa mu gushaka gusubiza hamwe ibihugu byombi hakiri ukutumvikana ku bibazo bikomeye birimo abakekwaho muri kudeta 2015 n'umutekano wo mu karere. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umugore wa Dr Kiza Besigye Madame Yoni Byanyima yamaganye icyemezo cyo gusubiza umugore muri gereza ya Ruzira nyuma yo kuva mu bitaro bya Murago National Referral Hospital. Avuga ko aragifite intege nke ku buryo atashoboraga kwigenza no kwigaburira. Dr Kiza Besigye yashubijwe muri gereza ya Ruzira ku mugoroba wo kuwa gatanu nyuma yo kumara iminsi mu bitaro bya Murago. Ibi byabaye mu gihe umugore yavuze ko aragifite intege nkeya cyane. Minisitiri w'Ubuzima Dr Chris Baryomunsi yari yatangaje ko ari koroherwa. Baryomunsi wasuye Besigye mu bitaro bya Murago kuwa gatanu mu gitondo yavuze ko umunyapolitiki ari gukira. Ati nasuye Dr Kiza Besigye umunsi mu gitondo ku bitaro bya Murago harwariye arimo gukira buhoro kandi namwifurije gukira vuba. Ndashimira itsinda ry'abaganga rimwitaho. Ariko Byanyima yavuze ko Besigye yarayikeneye ubufasha bukomeye ubwo inzego za gereza zamusubizaga muri Ruzira nyuma ya saa moya z'umugoroba. Ati nyuma ya saa moya z'ijoro Kiza Besigye yafashwe ajyanwa muri gereza ya Ruzira
buzira ntabwo banamwemereye no kurya. Yavuze ko mu gihe Besigye yari amaze mu bitaro abagize umuryango we bamufashaga harimo no kumugaburira, ati umuryango we niwe wamufashaga kumugaburira no kumwitaho, imuraga kuko agifite intege nke kandi akeneye ubufasha. Nta makuru arambuye y'ubuzima bwa Besigye yigeze akirwa hanze asobanura uko yari ameze ubwo yasubizwaga muri gereza. Byanyuma yavuze kandi ko gusubizwa muri gereza byatunguranye ku muryango we kuko abaganga ba Besigye ndetse n'umuyobozi wa gereza bari baganiriye ku munsi wari wabanje kubijyanye na gahunda yo kumufasha kongera kugarura imbaraga. Dr Kiza Besigye w'imyaka 70 yajyanywe mu bitaro bya Murago nyuma yo kugwa mu rukiko rukuru ku itariki 29 Nyakanga ubwo ari mu rubanza arigwamo ibyaha bijyanye n'ubugambanyi no gushagurira ku butegetsi bwa Museveni. Urukiko rukuru rwaje gutegeka urwego rw'amagereza muri Rwanda gutanga raporo y'ubuzima bwe nyuma y'uko inzego zibishinzwe zayizabwiye umucamanza Emmanuel Baguma ko Besigye atari ameze neza ku buryo yakomeza kwitabira iburanisha. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banitswe umugabo hamwe n'icyaha cyo kuba umwe wagize umutwe wa Al-Shabaab yakatiwe igifungo cy'imyaka 115 nyuma yo hamwe n'ibyaha 7 bijyanye n'iterabwoba muri Kenya. Mu itangazo ryasohotse ku wa gatanu tariki 7, ibiro by'umuyobozi w'ubushinjacyaha byavuze ko urukiko rwa Kahawa ruyoborwa n'umucamanza Gideon Kiyage rwasanze ibimenyetso byatanzwe n'abatangabuhamya 10 b'ubushinjacyaha bishingira urubanza. Itangazo riti mu guhamya uregwa icyaha Honorable Kiyage yemeje ko ubushinjacyaha bwagaragaje ibimenyetso byabwo bidashidikanywaho. Urukiko rwahamije umugabo icyaha cyo kuba umwe wagize itsinda ry'intagondwa hamwe n'ibyaha 3 byo gukusanya amakuru ajyanye no gukora igikorwa cy'iterabwoba. Byongeye kandi hamijwe ibyaha 3 byo gutunga ibintu bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba. Isuzuma ryakozwe kuri telefoni igendanwa y'uregwa ryagaragaje amashusho arimo propaganda y'intagondwa afitanye isano no gushaka abakozi, gushishikariza abantu gukora ibikorwa by'iterabwoba no gutoza abaterabwoba. Urubanza rwatangiye nyuma yo gutabwa muri yombi afatiwe mu gace ka Israel muri Nzeri 2022 mu gikorwa cy'abashinzwe umutekano. Kiyage yakatiwe uregwa igifungo cy'imyaka 20 kubera umwe wagize umutwe wa Al-Shabaab, ashyiraho n'igifungo cy'ingera ku byaha bisigaye igiteranyo cy'ibihano n'imyaka 115, ariko bizakurikizwa hakurikijwe imyanzuro y'urukiko. Byongeye kandi urukiko rwategetse ko yakatiwe azakurikira gahunda yo kongera kwigishwa mu gihe harimo gukora igihano cye. Igihano cyatangajwe mu gihe akomeje kuba ibitero byinshi bikekwa ko bikorwa na Al-Shabaab mu byumweru bishize, harimo kimwe cyo kuwa 4 tariki 6 Kanama aho abantu 6 bakomeretse nyuma y'uko imodoka igonze igisasu cyatuze mu muhanda hafi mu mudugudu wa Odore mu karere ka Mandera. Naho muri Kongo Kinshasa, Leta z'Ubumwe za Amerika zashimye ihererekanywa ry'abantu 15 ryabaye hagati ya guverinoma ya Kongo na FC23 ivuga ko ari intambwe ishobora gutanga imbaraga nshya ku rugendo rwo gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Masadi Bros, umujyanama mukuru wa Perezida wa Amerika Donald Trump, niwe watangaje ko Washington yemeye iyi ntambwe, avuga ko yakozwe hashingiye ku masezerano ya Doha n'uburyo bwo guhererekanya imfungo bwashyizweho n'impande zombi. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Bros yavuze ko Amerika yemera ihererekanya rya mbere ry'abantu 15 bari bafunzwe hagati y'ubuyobozi bwa Kongo na FC23. Abo bantu 15 bavuye Beni ku mugoroba ku itariki 6 Kanama banyuzwa ku butaka bwa Uganda maze ku itariki 7 bakirizwa FC23 muri teritwari ya Rutshuru muri Kivu ya Ruguru. Ihererekanywa ryagizwe na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yabaye umuhuza utabogama hagati y'impande zombi. Bros yashimye by'umwihariko Sayise ruhare yagize mu gutuma abo bantu bakirizwa uruhande rwabo ku mutekano, avuga ko Amerika ishimira cyane uruhare rukomeye rwo guhuza ibikorwa by'uyu muryango. Umujyanama wa Trump yavuze ko iki gikorwa ari ikimenyetso cy'uko ari umuvuduko ugenda wiyongera ugana ku mahoro arambye no kongera kubaka icyizere mu baturage bagizweho ingaruka y'intambara muri Burasirazuba bwa Kongo. Yashimiye kandi Katari ku ruhare ikomeje kugira mu gukorana na Sayise muri gahunda yo guhererekanya imfungwa, asaba impande zombi gukomeza umuvuduko no gushyira mu bikorwa byuzuye ibyo zumvikanyeho. Ihererekanwa ry'abantu 15 rije nyuma y'amezi menshi gahunda yo guhererekanya imfungwa yari itarashyirwa mu bikorwa neza nubwo ari mu nyungu z'ingenzi z'amasezerano ya Doha. Guverinoma ya Kongo mu itangazo yasohoye yavuze ko irekurwa ry'abo bantu 15 ari igikorwa cyo gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje muri gahunda ya Doha. Inashimira Sayise na Uganda kubera bagize muri icyo gikorwa. Amerika yavuze ko intambwe yatewe ishobora gufasha impande zombi gukomeza kubaka icyizere no gutera imbere mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano agamije guhagarika imirwano no kugeza Kongo ku mahoro arambye. Hanyuma kandi Perezida mpuzamahanga ryakozwe na White House Report ku bufatanye na Financial Times yewe n'ikinyamakuru Le Monde rikavugaho na radio mpuzamahanga ya France RFI rivuga ko hagati ya toni 2,500 za uranium zishobora kuba zaravuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya 2024 zivanze n'ibicuruzwa bya cobalt byoherezwa cyane cyane mu Bushinwa. Iri perereza ntiryemeza ko habayeho amasezerano yihariye yo kugurisha uranium, ahubwo rivuga ko uranium yabarajyanwaga mu mahanga ivanze n'amabuye ya cobalt kubera ko ibice bimwe bya Katanga bifite amabuye yombi ku butaka bumwe. Uranium ni kimwe mu byuma bifite agaciro gakomeye ku isi kuko ikoreshwa mu gukora ingufu za nucleaire mu bushakashatsi bwa siyansi no mu nganda zifitanye isano n'ikoranabuhanga rihanitse. Iyo igihugu kitabashije gukurikirana neza aho uranium iva n'aho ijya bishobora guteza impungenge kuri rwego mpuzamahanga kuko ikigo mpuzamahanga cy'ingufu za atomike gisaba ko uyu mutungo kamere ukurikiranwa neza. Abakoze iperereza bavuga ko basize mu nyandiko z'ibanga zirimo n'iz'ikigo mpuzamahanga cy'ingufu za atomike, amakuru y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibipimo bya siyansi n'ubuhamya bw'abakozi b'inzobere bavuga ko uranium yabaga iri muri cobalt yoherezwaga mu Bushinwa aho yatunganyirizwaga. Ubushinwa na sosiyete ya Semoke barabihakana. Iperereza ryibana cyane ku birombe bya Tenke Fungurume bicungwa
cyangwa n'isosiyete y'Abashinwa CMOC. Iyo sosiyete yavuze ko yubahiriza amategeko yose kandi ihakana ko yarakoze ikintu kinyuranyije n'amabwiriza. Nibi byatangajwe byemezwa n'iperereza ryigenga cyangwa se n'inzego zishinzwe kugenzura ingufu za nucleaire, bishobora guteza ibibazo bikomeye birimo kongera kugenzura ubucukuzi bw'agaciro muri Kongo Kinshasa, kubaza uruhare rw'inzego za leta mu kugenzura umutungo kabiri no kongera impaka ku ruhare rw'Ubushinwa mu bucukuzi bw'agaciro muri Afurika. Iri perereza rivuga ko Iranium ishobora kuba yarasohotse mu gihugu itari yatandukanijwe na cobalt bitewe n'imiterere y'ubutaka n'uburyo amabuye yatunganywaga. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriwe muri Tanzania, abanyamakuru bayakojeje ba muri no barandika. Manatwe urukiko rwa Dodoma muri Tanzania rwategetse ko umupolisi Said Hashim asubizwa mu nshingano ndetse akishyurwa amafaranga yose n'ibindi byose yaragenewe mu gihe yari yarakuwe ku murimo nyuma yuko bisanzwe yarakuwe ku murimo hakoreshejwe amategeko atabaho azira ubutumwa yaretse mu rubuga rwa WhatsApp groupe. Hashim yakuwe mu mirimo ku itariki 31 Gicurasi mu myaka 3 ishize azira ubutumwa yohereje ku rubuga rwa WhatsApp yahuragamo n'abandi bapolisi bakoranaga mu gace ka Mara. Ubwo butumwa bwagiraga buti cyane bari kwiba, samya amafaranga yawe bari kuyarya mu bice byose. Ubwo butumwa nibwo bwashingiyeho yirukanwa bamubwira ko budakurikije amategeko n'imyitwarire bigenga umupolisi muri Tanzania, bityo agomba guhita yirukanwa. Icyo gihe yirukanwa bwirwa ko yakoreshejwe amategeko agenga imyitwarire y'abapolisi 95 igice cya 3 cy'ingingo ya 6 gika cyayo cya 27. Nyuma yagiye kurega agaragaza ko iryo tegeko bamuhanishije ritabaho kuko itegeko 95 rirangira mu gice cya 3 ingingo ya 5 ndetse n'icyo gika cya 27 kitari muri iri tegeko. Ubuyobozi bwa polisi bwagaragaje ko ashobora kuba yarabayemo kwibeshya ku mategeko, ariko nirwo kwerekana icyaha Hashim yakoze cyari gutuma akurwa mu nshingano kuko mu butumwa bwe nta muntu avuga mu izina. Ibi byatumye urukiko rutegeka ko Hashim asubira mu mirimo ye ndetse agahabwa amafaranga yose ariko yarahembwe ndetse n'ibindi byose yaragenewe.